headquarters roi tu te kan ni a kabulami te hi kan GS te le kan secretary te ni a ti chon ke hi publicity department chang tu general ram nga ka kan press meeting min ron tel puya kan lom ma voina press conference kan nei thu pui tur hi revenue minister riat puina la phachin te chawin in hunan dil thei hi dan tran chan mumal om lova chet na ni ti ni a in hun dil na form hi revenue minister ra phalna apek te hne na chaw house pass dil na form hi pek chua ani thina ni ti chon revenue minister kal tang khera house pass dil na form lak chung changa hian revenue department a hian RTI zona kan pe a chuta chanan ron pe ka chuanin hetianga ti tur hian dan tran chan mumal taka om lo ti chiang takin ron tar langanin mani point revenue minister phalna la phachin te chawin in hunan dil thei hi mi puite tan phur lian tak ani ba ka atul ba ka mani thu nei na pholan na le inti lal na chikhata ZPM thalai chon kan nga ya minister hne na phalna la turin revenue minister hi office a mu tura om mu mal le ngai box si lova chumi ni wangchon in hun pass siam tur mi pui tam takin har san nan to phani hetianga mani inti lal du lu ta wanga mi pui te ta na phur ri thi siam to lo turin revenue minister hi ZPM thalai te chon kan ngen tak zetani mi pui sarkar chu mi pui te huap zo mi pui te har san na tur ni lo mi pui te ol samjok na tur ta na ding ani tu ding tur ani la ya in hundil na form ringot po minister phalna le hriat puina lama sa te hne na chau pe kan ni hi ZPM thalai chon lung chiat thak kan ti a MNF sarkara dan hnuaya in tuk tlan na bo tial nin kan ria thil ti theilo in kar azau tial ni na langa he thil hian MNF sarkar chu mi pui sarkar ani lo zia tar lang chiang hle nin kan hrebok ani ke ni chuan hetianga dan tran chan mumal om si lova revenue minister in thu nei na ama le ama lo in pechop mai hi a chan soi fi angai turin ama revenue minister hi kan phut boka hlok na le mantrang atel ve hial zok em mi ti hi kan han zot ngal bokani ke khazong kan statement chu ni a